laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مكور الليل على النهار. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة أحباب الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبعد هذه المقدمة الوجيزة نريد أن نتذاكر في هذه الجلسة مذاكرة حول عنوان الزنا دين كما تدين تدان، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفة عما حرمه الله جل وعلا، وأن يرزقنا الاقتناء والاكتفاء إلى ما أحله الله جل وعلا لنا، وأن يصرفنا عن المحرمات والقبائح، إنه جل وعلا يتولى هداية عباده. رأيت الله سبحانه وتعالى أن جولين الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلمنا الإسلام أكرأ لكم مذاكرة رأبي لله قالت أن وقد ونو والتفات الأنظار والأفهام يكينتنا تندر دين افامو جدين سيء. قالت ان جمد مذاكرة الزنا دين كما تدين تدان وكن حكي لدو كوكو يتي جينو ko nyamande nyawlowo non kono nyawlirwo hettirta ko nyawli kon kadi hettitata ko ɗum si tawi famin shiddati qubhi zina harrama allahu qurbahu ko sabu kanugol e ñiddugol e bonugol battane ko wiyete zina e jiiɓol dumu'u joomi men harmini e waɗugol hunde nden o harmini hayyonde ɓatte, sabu ko ɗum ɗon e bakkatuji ɗin o wi wala taqrabu, heddiɗi ɗin o wi ay wala taf'alu wata on waɗu. ko ɗum kadi joomi men tabaraka wa ta'ala holliri wondema ɗum ko fahisha wa mafat wa sa'a sabila. ko ete kon sina ko hunde kanunde, ko hunde hutininde, ko hunde bonde laawol, ko waɗi jarribaɗo rewi e ngol laawol ari aduna wo haray o ardi e koyera mo sertata e muɗum ha nyande o maayi. ko ɗum si tawi hunde nden ino hato jinni julɓe ɓen watta hakkil e mu'um, ɓe ardina haqqillaji maɓɓe ɗin ɓe tasko moni ma'alatul amr. ɓe wi kala julɗo marɗo hakkil, kala ko natata e mu'um mo hani jangitande hunde nden fa'idatul amr wa aidatul amr, imana nafoore sino ton ko honde woni nden, wa aida si tawi bone e lorrano ton ɗum kadi ko honɗum woni ɗum. neɗɗon peesindira baynal fa'ida wal aida, moƴƴere nden e bone on o anda no warra ɗum ɗon yeeso ɗon. kono so tawi neɗɗon uggino to tun waɗa ko heewi kon ko tumaw ninsi wo o watta hakkil. ninsugol ngol noon ko heewi kon mo ninsi haray laawike, sabu koko laawi on ti ninsata. haray en tur Allah subhanahu wa ta'ala yo arkito en faamu selluɗo. ko wiyanden unwano on ko konngol ngol karamo kojo tedduɗo yuɓɓi bayit, o yuɓɓi gimol raɓɓiɗugol fi waɗugol intiba haqqillaji yimɓe ɓen e koko saaki hande baynal muslimin, maradun adul wa da'un fattak, nawnare hulɓininde e re'aynde teddugal yimɓe woni zina. o yuɓɓi o wi iffu ka iffa nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin inna zina daynun fa in aqradtahu kana alwafa'u min ahli baytika fa'lam. ومن من يزني في بيت ب1000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة
ishta ghayra mukarramin law kunta hurran min sulalati tahirin ma kunta hattakan li hurmati muslimin. Ngol ɗo gimol hingol raɓɓiɗi kono hingol mari ma'ani kathira jiddan, bimana qalilun hajmuhu kathirun fa'idatuhu. Ko faala ɗen addirdengol ɓay en yi'ingol ko engol weeɓitano julɓe ɓen fof e ɓiɓɓe julɓe ɓen fof, sukaaɓe maɓɓe e jiwɓe maɓɓe, ko waɗi ko kamɓe woni mustaqbal hadihi l umma. No woodi nokkeeli goo ka ɓe rewata tun, ɗum okka neɗɗo on ayyiɓe mo sertata haa o maayo, ɗum no wiyee al aar. Ko ɗen gaccee on ayyiɓe fawno aarabuuɓe ɓen warugol ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe jibinaaɓe hawfal aar. Hulol gacce ko ɓiɗɗo debbo si feewaali ko naadata e hoɗo, ko naadata e ɓeynguure, ko naadata e galle immorde e wirtere e jaasere. Wona sabu si jibinaama tun ɓe wara. ɓenna ko ɗum ɗon ɓuri ɓe fowtinde e ɗi ɓiɗɗo maɓɓe debbo naadande ɓe janano e nder hoɗo maɓɓe mo. Hara ko yiilagol wonata sabu ɗum. Jooni noon ɗum ɗon fayta si neɗɗo on ardinaali hakkil ɓaawo gonɗinal ngal, o yi'ataa bone mum on ko njanndi ko. Si neɗɗo on anndaali huunden embere ko nde njanndi kon kara han o rentortoonde. Hiɗon anndi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñannde goo ɓe toolino kamɓe e sahaabaaɓe maɓɓe. Fii en faamu huunde nden ko hakkil nde jonnete hakkil etande waawande rentaade. Ɓaawo gonɗinal ko wiyetee alwaasi'ul iimani, wonde addaafi'ul qawi duña, huunde nden pottina e ɓernde nden. Suka arnotay nelaaɗon ñannde goo hiɓe jooɗodii e sahaabaaɓe ɓe. O salmini ɓe o wii ya rasulallah, nelaaɗon ɓe maakinaama. O wii miɗo ari toragol on, i'zan lii fi zina. Miɗo yiɗi yo on newnanan hara ko onon newnaninmi emi waɗu zina. Hara ɗon si mi waɗi mi lanndama min nayi ko nelaaɗo newnaninmi, faalate ko nden duŋinande e mooɗon. Mi yiɗaa waɗude mi waynaaki on, awale ɓernde an no e mu'um. Sahaba ɓen faami suka on yawto woni nelaaɗo, faami o hollay woni nelaaɗo angal teddungal, ko honno o suusirta fewtirde nelaaɗo, o wiya newnane lam mi waɗoya zina. Ɓe ñaaɗanimo, ɓe gufi mo nelaaɗon ɓe maaki takhallaw anhu, accitemo. Ko haaju makko o weeɓiti, ɓe haani mo ñawnande haaju makko mo weeɓiti o. Ɓe maaki uddunu ɓatto, ɓe ɓanni mo haa o ɓattii. Ɓe maaki wiwɗaaɗa faalaa mi newnane honɗum, o wii fi zina. Mi jeenoya, miɗo yiɗi waɗude kono mi yiɗaa waɗude hara on annda. Ɓernde andelle no e mu'um, miɗo yiɗi yo on newnanan. Ala sari. Nelaaɗon ɓe maaki. Hiɗa yiɗani ɗum nene ma yo goɗɗo goo waɗu ɗum yumma ma? O wi subhanallah. Nene an? Ɓe maaki o wi laa. Fidaka abi wa ummi, miɗo teddini on haa ka tawata ɗum ɓuranin mi yumma an e baabay ngal, kono mo waɗii ɗum mi itta e wokki makko. Nelaaɗon ɓe maaki wala nnasu yuhibbunahu li ummahatihim. Yimɓe ɓen kadi ɓe yiɗanaa ɗum nene maɓɓe koy. Ɓe wii hiɗa yiɗani ɗum bandam ma ɓay a jibinaali tawo. O yo mo waɗii ɗum mi wara fay ko ɗum woni jikkungo, ko ɗon fayda haaɗata. Ɓe maaki wala nnasu yuhibbunahu li akhawatihim. Yimɓe ɓen kadi yiɗanaa ɗum banndiraaɓe muɗum ɓe. Ɓe maaki ɗa yiɗani ɗum li ammatika yaaye maaɗa. Yo ɓe maaki wala nnasu yuhibbunahu li ammatihim. Ɓe kontiri ni fami neɗɗo fof ka dow leydi ɗo, hiɗɗiiɓe ka dewol e ka goron haa ɓe gayni. Mo ɓe tuggi honnduɓe wiiɗa yiɗani on ɗon ɗum ɗon woyo janano waɗu ɗum e makko, o daroo wiya o waye, ɓe maaka ɓeya kadi yiɗanaa ɗum ɓe muɗum ɓe. Ɓe maaki jooni noon ɓay a yiɗanaa ɗum ɓe maa ɓen fof. Kala mo immaniɗaa ɗo ko gooto e ɓen ɗon goɗɗo wonoyta. Kala mo immaniɗaa ɗo faalaɗaa waddude zina, ko immaa ko neene goɗɗo, ma ɓiɗɗo goɗɗo debbo, ma yaaye goɗɗo, ma bandan goɗɗo, ma neene mawɗo goɗɗo, ma neene tosoko goɗɗo, ko hiɗɗiiɗo ɗo goɗɗo,
ɓeɓe salaniɗa ɗo e ma ko ɓen wonɗa yahande woɓɓe ko a yiɗana kon hoorema yimɓe ɓen kadi yiɗana ɗum hoore mum goy o wi a eyi nelaɗo ɗo wala nnasu yuhibbunahu a ɓay mi yiɗa ɗum ka amen ɓeeɗa kadi yiɗa ɗum gandi ar hakkille makko hewtale ɗum ɓe wi o wi nelaɗon ɗetti sooke o mum ñaamo ngon ɓe fawi ka ɓernde makko ɓe maaki allahumma gfir zamba wahsin farja wa hassin haala subhanallah tati ɓe maaki joomi mi tori kema yaafano o bakkatuji makko ɗi o feƴƴini fof ko o waɗuma joomi mi tori kema reenan o awra makko on yo aynumo haa o heɓa ka welaɗa o hunta ɗon tuyo makko on yo ɗum iw e haqqille makko joomi mi tori kema moƴƴin alhaali o suka gila hande suka on seedi o wi gila nden ñande waɗugol sina yalti e ɓernde an ɗum weli tallan haa ka ɓe fillani on ko adi nelaɗon torani ke mo jaabiki allahumma gfir zamba wa hassin farja wa hassin haala kono neɗɗo ɗaɓɓi wuri ɗiɗo tati ala ɓutti ɗum ɗo si neɗɗo on yewtiraka hakkil haa o peesi haray ala ko sakkomo si neɗɗo on ala kadi imanun billah wondude ɗeɗo hakkil haray ala ko haɗa mo boy ko piiji ɗiɗi wonno wasi'un imani wa wasi'un aqli bimana ko henjatama hara ko hakkil ki wi'ata ɗum ɗo de ta yahan ɓiɗɗo goɗɗo debbo tandi siko ɓiɗɗo ma sa tawdima goɗɗo a waɗay masibu ta waɗɗo ta yahan nene goɗɗo tandi sa tawdi nene ma no darodi e gorko janano ta andi haka mettatama ɗum ta waɗɗum ta yahan ɗo jaaja goɗɗo si goɗɗo arani jaaja ma ka mon andi ko honno warrata joni noon ko a yiɗana hoore maako ta yiɗan ɗum heddiɓe ɓen o wi eyi nelaɗon ɗo ko ɗo peesiri haqqille ɓen o wi ida nnasu la yuhibbunahu li ummahatihim on andi haɗa mi famali ɗum mi wattanali hakkille ɗum joni hakkil golli joni noon si imanu ɓeyɗi ke tawti ɗo haray jiya ɗon ala hande kadi haajiɗum fi honɗum cheikhul albaniyu rahimahullah ɓe fillike ka silsilatu sahiha ɓe makino jeeya e piiji kawesaji asa hawniɗi feƴƴuɗe gurdan nelaɗo hakkude maɓɓe sahabaɓe maɓɓe ñande goo neɗɗo gooto tawi himo jarribora on andi ɗum hino wi'e ashahku woni neɗɗo hara jarriborte tuuyo ngo tawata kara han o huɓindortongo singo ɗiirike ɓanndu makko no woodi jarriborteɓe ɗum hara wawata jogitade hoore mum si ɗum ɗon hewti sina hakkil fendiki ɓatti e gonɗinal ñanal si ɗiɗo ɗiɗi ala o wawi wa mummunte haa ɗo feƴƴa ɓe no wonde yimɓe ɓe joni noon gooto e wuurunoɓe zamanu nelaɗo wuuride maɓɓe julɗo ñande goo o yalti imo yahude ka juulirde debbo yalti ka mun no yaade ka juulirde woɓɓe wiimo dawi himo yaade haaju makko debbo on no yalti no yaade ka juulirde ala kullin ko fewno juuloyteɓe alloniri gorko on yani e debbo on dooli mo waɗi mo zina o hiɓɓi kadi hunduko makko kon haa tawi o wata wolde haa ka o acciti mo ɓawi mo ɓuri mo doole o fokkiti dogugol tun debbo on nuuki ɗaɓɓi faabo yimɓe ɓen yalti ɓay hari fuɗɗike weetude o sappinoyni goɗɗo falike mo ɗo jooni mo yaade ka juulirde waɗi e makko hunde kaari dogi yaari ɗo jama on noon saaki yehi ɗaɓɓitugol ko ɗum wiyeten alwasi'ul imani si julɗo heɓi ɗum haray acci ɗum e hoore makko si o ala ɗum wallahi a gaynata fi makko si neɗɗo ala ko wiyete kon pitilol gonɗinal ɗen andi pitilol gonɗinal lampu hum gonɗinal ka nder ɓernde ga si o ala kun ko henjamo e boneji ɗin a gaynata fi makko simo mari ɗum ta hulo fi makko
hon sayi jama o saaki walli ɗaɓɓitugol o jooni noon saakiiɓe ɗon ɓen ɓay hari heen taaki dogaama faawaama e ɓurure nden ɗaɓɓugol attiiɗo yaltude iwaɗa yaha ɗaɓɓitoygol on jama on saaki ɓe haynoyiimo ɓe sikki ko kanko ɓaynimo woni feere kanko tun imo ɗaɓɓita ɓe inni an woni hombo o wi kon nu landantorolla wo essena yane debbo on ɗa o winamin dey ɓe inni laaɓade ndaara ko an ɓe gertiɗon ɓeeti haa ɓe tuuninimo ɓe nangimo kanko ɓe addimo haa ɓe tawni debbo on ɓe inni esse wona o harana o ndaari o moƴƴa debbo wi ko o tigiri andi ɓayi kankadi fewn ɗo haqqille ɗen jooɗaaki ko deeƴi mo eƴi jooni noon si goɗɗo addama ɗon o wi wona o ɗo kadi ko hombo yiɗoyte ko ɗum o hulata o wi ko o tigiri julɗo wi ni o wi ko an kan o wi naami wo ko an ɓe nangimo ɓe inni jooni noon anna an a hewtoye ka nelaaɗo o wi a mahi ɓe ɗettimo ɓe addi ka nelaaɗo debbo wi ko kanko ɓeeɗa addi sembini wi ko kanko tawi noon jooni ɓay debbo on tiiɗini sembini tabiti o waɗimo bone on jooni ɗo wona ɗaɓɓitugol taw toɓɓere sina ko haqqe ko waɗa kon taw nelaaɗon ɓe maaki si tawiiɗa jombi haddu rajumu jokkete o wi miɗo jombi de min noon naamin dey ɓe wi ɗo on na an alaa ko iwira ɗo wona an o wi ana mustaslim miɗo anndi min si mi maayi e ɗum ɗo mi tawoya e joomi an hara mo anndi naamin tayle ma o waɗe nelaaɗon ɓe maaki ilɓi sihu si yaabar radio yo ɓorne coñci waɗeteeɗo radio mu ɗi ɓorneteeɗi o ɓornaa himo jebbi ɗo mi anndaa o fokkintinna noon jooni ka waɗoytee toon radio mo ɓornaama coñci ɗi neɗɗo waɗuɗo debbo on noon zina on ɓay jooɗoyke deeƴitii o ari kadi o tawa tumɓondiral ngal o yii kusu o ko an wonaami haa jooni ɓay men anndaa ɗo ko men inndiranaan ko an ɓorne mo jonci ɗin awa gasii min ɗo naami o ɓornaa o fokkintinna on anndi o waɗɗoɗaa zina on bimbi hari mo mari gonɗinal kono wonaa marngal doole haɗugol naa wi'ay ngal taa waɗu ɗum waɗataake ko gonɗinal waɗataake kono taa waɗungal hewtaali ɗon ko ɗum o yanani e makko jooni noon o yaɓornaama coñƴi ɗin fokkintinna o uggini ka nder dolokke makko o wiya abdallah arabu ko noon noddirta mo annda inde mo o wi wallahi mayde ko wootere ɗo ko kanko tun si a maayi hannde a maaye si a maayaali hannde a maaye innal mawta sabilu la budda minhu mayde kam maaya heen jooni noon anɗa anndi ko an yane o debbo ɗo kanko tun ko an yane o debbo waɗi mo sina dooli mo jooni an a waɗii ɗum ɗon ko bone mo haɗaɗaa a laawike si tawii on bone maa ɗon kadi wonii sabu wonkii itta mo waɗa a annda sa naɓorii ɗiiɗo ɗiɗi fof ko honɗum jaaboytoɗaa joomi maa gootum fof e ɗiɗi a jooɗoto haa o ware jooni ko kanko woni wolde naa goɗɗo woni mo wolande jooni ko woni wowlidude wonkii kin konko woni billaade a jooɗoto haa o ware e bakkatuma hey naɓoraa zina on naɓoraa wonkiiki fama jawaabuka naɓor gootum o immi kisan o dari yeeso fof tawi ɗo gonɗinal ngal hewtoyi mi a hewtoyi ka dow 100% ɗo si gonɗinal ngal no tinni alaa fuy ko amitata ko gonɗinal lanndi yo a waɗ o immi yo dari o wi ya rasulallah nelaaɗo on kono yo nelaaɗo ɓe maakinaama o wi taw warmo ɓortemo coñci ɗi ɓe wi fii honɗum jama o fuɗɗilanal fii honɗum o wi mi accitemo ɓe wi fii honɗum o wi ko min waɗi ɗum komin na on annda e mo fus debbon so wi ko on ɗon o sendiniraali ko min ana mi tawnelaaɗo e mayde ko mayde tum maayete
mi waɗi on bone tawi miɗo haana waɗe mi deƴƴi goɗɗo warama fii ɗum mi maayi mi naɓori bone zina mi naɓori bone wonki warama sabu an nelaaɗo mi tawno ɗuuɗi yo mi naɓor gootum ko mi waɗelan ko mi hanndi wo e mum yewtido e joomi am fii ko hendi ko subhanallah o yaɓorta yilti o ɗettani kanko hoore makko joñƴi ɗin tawi jooni laakara mettitimo ko aduna laaka aljanna tum laakara tun jooni o renti aduna mettitimo ɓew jooni o ɗetti joñƴi ɗin o ɓorniiɗi nelaaɗon ɓe maakani mo an kadi ɓorta hay sa ɓornaaki o wii ko min goye nelaaɗon ko ana mi feetaa fuy waɗalam ko min waɗi nelaaɗon ɓe maake mi faami ittu o ɓortiiɗi ɓe maake yahu jooɗoɗaa o yehi o jooɗi ɓe maake jibril no ɗo ni joomi men nelimon o wari o wi'iilan joomi men wi'i yomi yeetoma o weltorike ma o weltanike ma gollal maɗa haray o yaafanike ma kadi haddu o hokkima aljanna sabu a gerdi e wonki kin gere moolanaɗo mo joomi men seedi hakkunde ma e wonki maaki ɗum no woɗɗi ka woni ɗon ɗum wiyete mujahadatu nafs walladina jahadu fiina si ɗum selli tum kola nahdiyannahum subulana joomi wi a yaafa cheikhul albani ɓe maaki oɗo hino jeeya e anndaɗo e moftenelaaɗo ɗen mo tawata hadde selli e makko joomi men tippini ko ɓanti on haddu e makko wahidu huwa kanko ene ɗum ɗo honno wiyete ɗum ɗo wiyete alwasi'ul imani si gonɗinal timmi ceerno haray accu jiyaaɗo on o ayna e hoore makko si gonɗinal ngal lo'i gayna ka haray tañƴini en faami ko piiji ɗiɗi woni ko heñƴata jiyaaɗo e bone ko hakkil hisuki selluki e gonɗinal tiiɗungal ka nelaaɗon nde yewti oɗa ka hakkil haa o faami bone zina on istaslam wata raaja o yiltiti ka oɗo nde faami bone huunde nden o jebbili o tuɗi kanko tigiri mayde nden ene ko ɗum ɗo wata jiyaaɗo o ɓuri hakkil hisuki e gonɗinal sellugal ka ko ɗum ɗoni musallam o jooni noon ɗo karamo koɓɓen koni yuɓɓude kon ɗo ko lintibahi alfahm ko fii findingol haqqillaaji e faamuuji julɓe ɓen ɓe ɓe wattu hakkil taɓe huntu tuuyooji maɓɓe tun e siɓɓe yimɓe ɓen e ɓiɓɓe yimɓe ɓen ɓe faama ɓe maɓɓe ɓen kamɓe ɓuttiniray ni hisira ni laaɓa waawataa wonde azina daynun kala waɗoowo zina yo anndu himo ñawlude ko ñawluɗaa wo ko ɗum yoɓiteteɗaa kamata diinutuɗaa sa waɗoy ɗum e jalano ɓe maaɓen no ɗon artay e maɓɓe siɗa faala reenude ɓe maaɓen a reenay ɓe yimɓe ɓen si a yiɗiino wirtude jaasina ɓe maaɓen iyananaaɓe yimɓe heddiiɓe ɓen si kiiɗo hakkil selli kono ɗum hatta neɗɗon sorto e ɗum reena ɓe e nguure mum hay fus iɗan ko ɗum si ɓe maaki kamɓe yuɓɓiɓe gimol ngol faala ɗen wadde tanbihe mum ngol ɓe maaki iffu nefine pottito ɗon ko yimɓe ɓen kon e rewɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe nefineeɗe ɗum ta iffa nisa'ukum nefino daɗa rewɓe mooɗon ɓen fil mahrami e harmanɓe on ɓen fof joomi men reena ɓe yanugol e ɗum si on nefinike e ɓe yimɓe ɓen joomi men nefinay ɓe mooɗon ɓen harmanɓe on ɓen ɓe yanataa e ko wonɗon yahande ɓee to kon son acci si on accaali ɗum tum ko ñamaande wonɗon ñawdude arde o hulɓini ko hakkilni ɗum ɗo ɓe maaki wata jannabu ma la yaliqu bi muslimin terte kala ko tawata hannda e julɗo hannda e janfagol julɗo hannda e lorrugol julɗo hannda e bonnugol kala ko annduɗon la yaliqu bil muslimi tajannabuhu pottite ɗum ɗon ɓay ko en julɗo pottitoto kala ko hannda e julɗo ɓe maaki inna zina daynun faame jeenugol rewɓe yimɓe ɓen
ko nyamande wonɗa nyawlude fa in aqrabtahu si a nyawliɓen ɗon e ɓeygure maɓɓe nden kana alwafa'u min ahli baytika joddi ndin ka ɓeygure suudu ma ɓe yoɓi yoɓita ko imma yumma ma yaaye ma nene ma tosoko ma jaaja ma ɓiɗɗo ma debbo ma ko ma ɗo nyamande nden arta ka ɓeygure maɗa a nyawlu sa nyawli a hettay idan kana alwafa'u min ahli baytika ko ɗon yoɓete ɓe maaki fa'alam andu man yazni fi baytin kala immiɗo e suudu mum yehi e suudu woɓɓe waɗiri toon zina ɓeygure maɓɓe nden bi alfay dirhamin guluuji ɗiɗi mbuuɗi guluuji ɗiɗi nandono seeri no ɗuuɗi hara ko ɗum o waɗi fere fii yo waaw hettude debbo oya on ma yumma oya ma ɗum ɓiɗɗo oya on ma jaaja oya ma kala mo yani e mu'um ko waɗi fere ko ɗuuɗi wo bi alfay dirhamin yo addu joddi ndin ko ndi bonirta fi baytihi ka suudu makko nyande yoɓitete yusna bi gayri dirhamin mo makko on nyande yanata e muɗum wo aray hay muɗum ittatake fi muɗum ko adi mo hande e nden jaabere anda so en faami yewtere no hawni moƴƴano si wonti waɗi alfay dirhamin fi janano to nyande artata e mo makko on wo on haton jinta fi muɗum hay dirhamun wahidu yanirte ni tun e makko joddi ndo nyawluno to ndi arta e makko ndono kay ɓe wi kamata dinutu daanu koko nyawluɗa wo yoɓeteɗa aljaza'u min jinsil amal joddi koko golluɗa ko yoɓiteteɗa ɓe maaki ya hatikan sotorar rijal ko an yo wonɗo huncude wirngallo worɓe ɓe goɗɗo jomba ɓeygu mum adda acca ka mum luttita on ka makko jokka ɓeygu makko anta hatikol li sotorar rijal an ko a huncowo bonna teddungal yimɓe ɓen ka galleji maɓɓe wo an non wa'uɗo ni yimɓe ɓen suusata accude sonnaɓe muɗum yimɓe ɓen suusata accude ɓiɓɓe muɗum rewɓe hiɗa ɗon an ko a haatik ko a ñosotoɗo bonna sutura rijal sutura worɓe ɓen wa qaati an subulal mawadda ko an yo taƴowo laawol weldigal hakkunde welduɓe ɓay ɓeygu ma ko welduɗon yiɗuɗamo wo ko ha anda himo jokkodiri e goɗɗo ara jiggol ngol no heddi hay ngol taƴi joni noon on ɗon jokkuɗo on ɗon debbo na kanko taƴi giggol ngol hakkunde oɗo e ɓeygu mum idan o woni kaafi an subulal mawadda laawi giggol hakkunde ɓeygureji ɗin o taƴi ɗum himo waawi wonde sabu tumbodire gorol e dewol gorko moodi on ɗon debbo inna billahi wa wallahi wa tallahi o mettitilam mi faalitaka mo haa darngal o wontaɗo yo yof hombo woni sabu ɗum on ɗo an noon sikkuɗa ɗum ɗo ɓuttiroyay ni tun kama artay haa hetta yi'a ko ɗum si tawi oɗo woni kaafi an subulal mawadda yo julɓe ɓe rentu ɗum yo ɓe anndu ko ɓe woni ñawlude kon si ɓe ñawli koko ɓe hettata ɓe maaki si a jokki ɗum faamu ista gayra mukarramin a wuri e gurdam maɗa wona a tedduɗo wona a teddinaɗo sabu a helata dewgal tedda a helata dewgal teddineɗa a helata dewgal naɓa ko laaɓi a heɓata dewgal heɓa ko waɗi a lorray woni lorrowo ɓuɓɓinta ko waɗi la barara wala dirara lorra a hana kadi wonde sabu neɗɗo lorro sa jokki ɗum a ittay debbo on ka dewgal makko wirtamo jaafinamo hela dewgal oyangol simo jibini ɓiɓɓe saaka hakkunde ɓiɓɓe ɓen e nene mum ɓe o yahay o acca ɓe saaka hakkunde gorko on e ɓeygu mum jiiɓinira aduna on fuu an ko honno way an hare honno on waɗeteɗa e ɗan ɗo murna si oɗo kadi woni julɗo honno ɗum wiyete ɗum ɗo kanani no kaani ɓe maaki law kunta hurran min sulalati tahirin an o wonɗo wadde ɗum jokka rewɓe yimɓe
wolaw kunta sinno a laatinoke hurran ko addimo ko ndiman ka ko firti ko woni annduɗo hoore mum anndi ka iwi anndi ka fewri si a wonno on hara hiɗa iwri kadi min sulalati tahiri hiɗa iwri e nendi ndiyam laaɓuɗa ɗan tawata koye dewgal laaɓungal iwri wo a waɗatano ɗum ko waɗi na e ɗum rewɗa arɗa subhanallah nde tawno na ɗon rewɗa arɗa aduna si tawi an na ɗon rewɗa arɗa aduna ɗum hana wonde golle ma rewnugol ɗon yimɓe addaɓe aduna awata jokkiɗen golle haray hiɗa tuumira taw si wona ɗon rewɗa arɗa ha hiɗa wattude batte pakke maɗa yewtere sewnde non en faami yewtere nde ɓe maaki sinno a woni no dimo iwɗo e nendi laaɗundi ma kunta hattaka a wonatano huncoowo helowo e hurmati muslimin teddungal julɗo a wattano awa angal ndiman ka ko ngun waɗay ɗum neɗɗo no yo wonu dimo ko ni dimo ko reenowo teddungal muɗum reena teddungal julɓe ɓen reena haqqe julɓe ɓen ma fo aray ko ɗum ɗo woni gimol ngol karamo koɓɓe yuɓɓi tawɗen ngol ɗo no hato jinni e me'en no hato jinni e ɓeygureji ɗin no hato jinni e ɓiɓɓe julɓe ɓen yiwɓe e sukaaɓe ɓe annda ɗum ɗo wona e haqqillaji maɓɓe ko ɗum si ɓe maaki iffu ta'iffa nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin inna az-zina daynun fa in aqrabtahu kana al-wafa'u min ahli baytika fa'lami man yazni fi baytin bi alfi dirhamin fi baytihi yuzna bi ghayri dirhami ya hatikan sutra ar-rijali wa qati'an subul al-mawadda istaghayra mukarramin law kunta hurran min sulalati tahirin ma kunta hattaka li hurmati muslimin ɗum ɗo kanjine firi en faami kadi ko faanda ko yo neɗɗo wonu dimo tedduɗo aynowo asko mum ayna asko julɓe ɓen ayna teddungal mum ayna teddungal julɓe ɓen ayna moƴƴere mum ayna moƴƴere julɓe ɓen tuuba rutto atto laawaade ko ɗum ɗo ne hulasa wasiye karamo koɓɓen e ngol ɗo gimol ngol toroto ɗen Allah subhanahu wa ta'ala faamin en ko faanda kon e maggol o arkisa en ko wiyete al iffa o arkisa en ko wiyete at-tahara laaɓal e nefinaare o faamina en diina makko kan o newnana en gollitirgol no welirano faalirano o sellina faamuji meɗen ɗin o tiiɗina gonɗinal meɗen ngal haa ɗum henja en e ñosagol ko mettotamo kon kanko subhanahu wa ta'ala innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahu ta'ala ala wa alam wa nisbatul ilmi ilayhi aslamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala ala wa alam wa nisbatul ilmi ilayhi aslamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala ala wa alam wa nisbatul ilmi ilayhi aslamu ko laawol peewal e ɓantal